yero kalimat subhanallah rilalanna tasak bewe nareko angka agaga ipegau yarek ga irita yarek ga rieng kalinga na caki yero agaga berulang untuk kedua kalinya baca subhanallah. Engka nak tabuk mas sepeda buang agai baca subhanallah magi tu maka dah subhanallah sarikwa mengide na buang untuk kedua kalinya. Itu sinareko meloki manenungan yang kalinge wijata asan di masjid agai puada masya Allah apa sih selera ngamai bang amme wijata takkada subhanallah buang amme wijata mas sepeda takkada masya Allah buang itu mat terlu ya pada rilada ya si sapir tapahangi buang ya sini toma-toma malabiku selasura malabiku ang kehadir ya narona puade malaikat Jibril subhanallah nasabak mapadi narasakan cey makuling moler ya senge amatea makutana si pungala ta'ala malaikat maut siaga monomonro alalaikum manifuang maka di pungala ta'ala cabut toni nyawam ya ro pungala ta'ala nasuro ni cabu inyawana malaikatul maut tempona na cabu nyawana malaikatul maut agatosi na puada yero malaikatul maut tempona na cabu nyawana mapat di narasakan sehingga na puade makada pat di papale ria senge amatiang benengi wisangi makada makwe pat di na ria senge amatiang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dan kami muliakan bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pindrang, yang terhormat sekaligus tuan rumah Alena Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pindrang, maka dah kalau nangis tempo nama bicara kualina gugup lebih beria. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Pindrang serta dengan anggota-anggotanya yang sempat hadir. Yang kami hormati Danyong Kabupaten Pindrang yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Pindrang sempat hadir, serta tomaduaku yang mana, silesuraku yang mana, anak-anakku yang mana yang tak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormatku kepada siapapun. Saya doakan semuanya, semoga semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum upat terlu bicaraku meluadam peka nasabah adam pemaraja untuk papulunga ki ada wakbir kada nasabah engkam mana mati bicaraku dek na pada bicara tak
nasaba itu bahasana to wajoe si bawa bahasana to pindrange madari angka sin rupa-rupa na kiadina pada madari angka pada okina na kiadina pada betua tepuanna maka fakulingi pemang elok dampeka nasabah adam pemaraja untuk papulonga ki ada wak berekada nasabah saya lahir dan dididik di Kabupaten Wajo, tepatnya di Pondok Pesantren As-Aliyah, tetapi sesungguhnya saya memiliki darah Kabupaten Pindrang. Nasabah yero nenekku tau Pindrang. Kebetulan mi tomatoy jodohna akui belawa Wajo. Wadi jajang kamu simpuloloku kue demi ya biseng. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iro idi iro rufataweng atau tungatta kolinoe alip-alipangam itu bahkan umur tak rilebo na yedinoy puramettoy marillaw nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga parillaw na nabitta lokop ng Allah Ta'ala marillawi nabitta lokop ng Allah Ta'ala maka da ebuang ajak lalo tapalamperiwi umur na umakku. Ini permintaan Rasulullah kepada Allah. Nariko nabiye melodoa lokop ng Allah Ta'ala pasti iterima parilodoanna. Dan buktinya yer umurut ta ini ummakna nabitta dena pada umma angkeriolona. Nabi Adam sisabbu tahun, Nabi Nuh aseraratuna 50 tahun, Nabi Idris 850 tahun, Nabi Musa 500 tahun, maponco-ponco ena Nabi Ibrahim 200 tahun, Nabi Ismail na kami na maponco-ponco 120 tahun. Na ini ibu siya kami umurut jancinna Nabi ta iye mega antara 60 na gangka 70 tahun. Angka moma dari lebih boleh rekwero tetapi dena tu nafada tempo na magalak mo piki yaro ini umuruta umat na nabita maponcok mi mabasatoki malemma toki kita bawa ni nape 40 tahun umur megan mapat diutu na nasabah maponcok kia umuruta angkato farelong na nabita ko pengala ta'ala buang taro ni maponcok umurut na umakku tapi angka parelodoaku pareloku puan narekota sale yero umakku aja tak langsung tak calla yero ini dek na langsung icalla ki yero umma rioloi langsung icalla kota sale pangluta Nabi Adam ketika memakan buah kuldi itu langsung icalla ke Allah Ta'ala yero tempona Nabi ta pangluta Nabi Adam nanre yero buah kuldi silalona tappa mabolo nyewe lan roalena hitam ya pengen mesuk lori lebok na ye tanah iye mana nali supe mengolina Nabi tak pada Nabi Adam pada biasa pura mani puasa talung esok yang disebut dengan puasa putih tanggal 10 telu 10 pak 10 lima nah, disitulah disebut dengan puasa putih pada tanggal 13 puasa pengelutan Nabi Adam berubah kulitnya kembali seperti semula sepertiga tanggal 14 berpuasa kembali berubah lagi kulitnya sepertiga berpuasa lagi hari ketiga tanggal 15 napai suku yer olina pada pemeng mulanna sabayir olina pengelutan Nabi Adam dia itu napada olita dia napada
Yero olina panglutta Nabi Adam pada kanukue, kanukutta. Tidak sama dengan kulit kita. Kanukutta mancaji olina. Jadi tempona mabolong nyero panglutta Nabi Adam purana pegau dosa pada lebba itu pak nareko pura ki mapalu-palu ternyata kanukutta lei tete hitam mabolong mapakoro. Ada yang nampai napa guru ngatofan ritata maka dan narik komelo ki minum set die sewa-sewa makanja itu narik ko ipatelengi kanukut tatene apa masalawa ki lori nabita meloki minum ipatama yero kanukut ta ipatelengi korowai sambil kita membaca salawat aga manfaatna nariko angka racunna yero wai de nakandri ya kamana anak taruh Pak Jokai biasa tuh Pak Jokai kasih sembaran nandre sembaran nino ya ketika kita mau minum patame kanukutta patalang kanukutta baca salawat baru diminum insya Allah berkah ajak migaga kumalotong ikan kunna nero tapatalang iro tu mancaji racun tumatuang malabiku silasura malabiku ang hadir kullu nafsin saikatul maut tungka anu makenya wae pasti nolamana ngiriasannya amatean de gaga anu makenya wa de nole riasannya amatean cepat atau lambat siap atau tidak rela atau tidak pasti olamana ngiriasannya amatean nge pintu irisinina anu makenya wae yero mati ketika menjalan yaumul akhir tempona itiup na sangka kalai maka mate-mate mana na sinin na sewa-sewa tempona maka mate-mate mana na sinin na sewa-sewa manusia meninggal binatang meninggal tumbuhan meninggal jin meninggal mate mana nih malaikat sebagian meninggal apa manibawa malaikat pak budek na mate yang pertama malaikat yang belum meninggal waktu itu malaikat Jibril punggawana malaikat jadi ku punggawa gitu pale imon rime topi mati kanjak pale ku poncai punggawa gitu malaikat Jibril yang belum meninggal yang kedua yang belum meninggal adalah malaikatul maut yang bertugas mencabut nyawa. Yang ketiga yang belum meninggal malaikat Israfil. Yang keempat yang belum meninggal malaikat Mikail yang mengatur rizki. Tempona apa mani malaikat de namate makutane pung Allah Ta'ala ko malaikatul maut malaikatul maut siaga mano monro maka de malaikatul maut apa mana puang apa mana de paumate pakutanana pengallah ta'ala loko malaikatul maut bukan berarti maka da deni sengi pengallah ta'ala maka da apa mani tetapi ini memberikan pelajaran kepada kita semua maka da nareko angka atau pura iweret tugas ada orang yang diberikan tanggung jawab dan amanah yero itanai nareko angka meloriaku tanang aja na tolengi itanai biasa ini angka atau iweret tugas lenge itanai biasa ini angka atau iamanahkan menjadi pengurus masjid jamaah itanai akhirnya apa informasinya berbeda melahirkan berita hoax padahal pengalah ta'ala purana pagurangi padahal nisaro pengalah ta'ala apa mani malaikat dia mati tetapi yero pengalah ta'ala yang ditanya adalah malaikatul maut padahal angka penggawana malaikat Jibril magita nia malaikat Jibril yang ditanya necia pengalah ta'ala makutane loka malaikatul maut malaikat maut siaga mano monro mape bali malaikatul maut apa mana puang maka de malaikatul maut cabut nyawa yang meniup terompet cabut nyawa yang mengatur rizki cabut yero akutana si pengalah ta'ala siaga mano monro maka de malaikatul maut dua mana puang ia manisi bawa malaikat Jibril maka dari pengalah ta'ala cabut toni nyawa malaikat Jibril
Jadi kau punggawa ki palit dapi kedua ki mati. Maka dia Allah Ta'ala cabut nyawa malaikat Jibril. Yero malaikat maut na podangi malaikat Jibril, Jibril narapi wattumu. Maka dia malaikat Jibril pangataka malaikatul maut. Yero tempo na malaikat Jibril melo icabut nyawana jokai mala onro palawangan na suruga naranaka. Akwero monro malaikat Jibril na inapa nukka panina wali-wali sampurna nukka wali-wali na inapa na podam malaikatul maut. Malaikatul maut cabut ni nyawaku. Yero malaikatul maut na cabut ni nyawana malaikat Jibril aga na puada malaikat Jibril tempo na icabut nyawana. Maka de malaikat Jibril subhanallah 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 mafacingi pengala ta'ala mafacingi pengala ta'ala mafacingi pengala ta'ala. Magi nak kada malaikat Jibril subhanallah mafacingi pengala ta'ala. Yero kalimat subhanallah rilalanna tasak bewe nareko angka agaga ipegau yarek ga irita yarek ga rieng kalinga na caki yero agagai berulang untuk kedua kalinya baca subhanallah. Engka nak tabuk mas sepeda buang agai baca subhanallah. Magi tu maka dah subhanallah sarikwa mengide na buang untuk kedua kalinya. Itu sinareko meloki manenungan yang kalinge wijata asan di masjid agai puada. Masya Allah. Apa sih selerang amai? Bang amme wijata takkada subhanallah, buang amme wijata mas sepeda takkada masya Allah. Buang itu mat terlu. Ya. Pada rilada ya si sapir. Tapahangi buang? Ya. Sini toma-toma malabiku selasura malabiku ang kehadir. Yan narona puada malaikat Jibril. Subhanallah nasabak mapadi narasakan cey makoli moler ya sange amatea. Makutana se pungala ta'ala. Malaikat maut siaga monomonro. Alalaikum manifuang. Maka di pungala ta'ala cabut toni nyawam. Yero pungala ta'ala nasuro ni cabu inyawana malaikatul maut. Tempona na cabut nyawana malaikatul maut agatosi na puada. Yero malaikatul maut tempona na cabut nyawana mapadi narasakan. Sehingga na puada makada padi papale ria sange amatiang. Benengi wisangi makada makwe padi na ria sange amatiang. Tempona ucabu nyawana pas sampajange, tempona ucabu nyawana to madecenge, tempona ucabu nyawana makanja bere jamakna pelampelaka cabui sarikwa mengidet narasakan ria sange pedi. Yero na puada malaikatul maut tempona na cabu nyawana. Jadi yero pale ria sange amateam mapedi. Yero ria sange amateam pedi ria na pedi bahkan pangulutta Nabi Idris satu-satunya nabi pura mareloko malaikatul maut. Yero Nabi Idris siap bunga-bunga si bah malaikatul maut. Agen apa daing malaikatul maut coba-coba gere cabu jo nyawaku. Kakak mele coba-coba pada Nabi Idris. Nah pudangi coba-coba jo cabut nyawaku tapi patu muka memang dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Pura cabut nyawana ipatu memang. Agana puada Nabi Idris, makere Nabi Idris. Yero pale nareko yoler ya sange amatian. Papade itu nareko ilope tuo-tuoi olita. Pat dinar ya sange amatian. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Iyewe atau tongat kolino alepangami atau tongat kolino melomi pada pungang amalak madeceng. Makanya selalu kita ucapkan tempo tamas sempajang. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya palak maneng ngebue. Inilah visi misi kehidupan kita sebagai manusia. Na puade pengala ta'ala kul puadai. Gangkana ipatame turilalan na doa iftitata ketika kita salat.
ipuade kul inna solati puade sampajangi apunanna pengalla ta'ala pakasiyata apunanna pengalla ta'ala wa mahyaya apunanna pengalla ta'ala wa mamati amatengata apunanna mana pengalla ta'ala jadi de pale gaga ya punna idir patawe kul inna solati puade maka de yero sampajangi apunanna pengalla ta'ala jadi yero sampajangi pale pa bu apunanna pengalla ta'ala nareko apunanna pengalla ta'ala berarti indrengi riseseta ya sange indra meloi wajah nareko angke inretta masiri kilalo ko yolona tau angke yon remindreng angke inretta 200 sabu de panangke wajah tuli janci tahu ye baja wajah ki sisanna baja de sinari wajah na asosoto naseng kareban na makada engka paccio de letuk bolana na de nakamaja mage ko mapakiro masiri ki lalo koronange tau engke yon remindreng ipanani de togi garo gaga tuda kolego na meloka lalo kalamanan nini ki nei napa de to lalo kor mage masiri ki makotoni roria sange sampajang indreng iri sesena pengalla ta'ala nareko angka tau dena papolei sampajangi berarti ka indreng ngiko pengalla ta'ala tengerang sininna anu malabie mas sampajamaneng sininna nabi mas sampajamaneng mapa mula penglutan Nabi Adam salat Nabi Idris salat masosoran Nabi Musa salat Nabi Ibrahim salat Nabi Ismail salat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masam pajamanan tania bawa nabi-nabi masam pajang semua malaikat salat malaikat yang ada di langit pertama salat sampajanna malaikat di langit pertama tatto mataru di langit yang kedua malaikat salat sampajanna malaikat di langit yang kedua ruku terus di langit yang ketiga sampajanna malaikat pura si roko itidal ruku makrome mataru di langit yang keempat sampajanna malaikai suju materu di langit yang kelima sampajanna malaikai tudan materu di langit yang keenam sampajanna malaikai pura si suju tudasi pura si tudang suju si dan di langit yang ketujuh sampajanna malaikai pura si mak bere sallallahu atau mak bere sallallahu silobio mas sampajamana tania bahwa malaikai tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah binatang yang diciptakan oleh Allah iure mana sikiri ko pengalla ta'ala aga tujuanna sare kwa mangi masompal lori sesi arajanna pung Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba tapa engka tau nasanya alena mapore nasanya alena jago nasanya alena maca na inapa dek nang kana sampaja dek nang kana sompal lori sesi arajanna pung Allah subhanahu wa ta'ala tengerang sahebat apapun kita sejago apapun kita narekode na sampajang de gaga angke na risesena pun Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita jaga ilalu sampajata apalagi korwani de nalo maka jumaah hai bahaya lada itu bu engkarang cedeye angkam mana mapun nei lakai de nalo maka jumaah laketa upasaki alai sarang tacatir kan ngoje lo maka jumaah Pak Ketua DPRD kamana anggota DPRD de nalo maka juma ta chapter kang tasin nalo maka juma teng kalinge bahayana ya yero nareko maka juma ki di oranewe lecaki itu lecaki di stempel ya stempel ki upane stempel ki nareko tudangi pak katok beri fallawangna dua khutbah. Nah bacaan itu Pak Katobai barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Tudani Pak Katobai tempona tuda Pak Katobai idi orwanewe pakanjaki colin orwanewe idi orwanewe angke ilalanna masigie ha perhatian ka tisaliwan masigie ilalanna masigi yerota mai ilalanna masigi yenaro stempele ya stempele ya jero saliwana masigi dena kan stempele ya yenar nawa wakada
ta cater kan ngoje lake tabu ko de nalo make juma dia itu gagas tempele na sabayero tempele pantilada tu pale ako na jo lino icarita sila suratku kalloloe yero na pojelo manonto pagolo ko pare-pare PSM maliki tike tempota malitike akoki online koki HP ta malitike nei nappa iti koroloket ako de na stempele iero petugas namo si ratu tike pura ya punai ko de gagas stempele na dewa dikit tama stadion lino mo faye riasori mondrina pengala ta'ala ketika kita dikumpulkan di yaumil akhir iparesani idi orane pak tigi stempelemu le paresa tasi di sini ni angka ya stempeleku iparesani angka ya stempeleku iparesani angka stempeleku sininna yero angka stempelena iparesani ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero nabi patatong isi di bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nei napa makada nabi yero sininna angka stempelena ada pengamanan ikowe ada pengamanan ikowe nei napa yero angka stempelena launi sappa ibeneta launi sapa anak makun reta, launi sapa indota, kemudian kita akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang memiliki stempel itu. Ye naronangi wakadabu angkam mana makun reila kena dek nang kana lo makka juma alai syarat apa ngoje kan lo masgie magai melo amatoki angka stempel na laketa na degaga stempel na ri asori monrena pengalatala kita tidak akan mendapatkan syafaat. Ya kita tanya-tanya ya laket tabu tama mogi masih gie nasaba angkatowi tapak juma ko makato baka makato baka mega mo palo bako di lala masih gie angka mati cerita ko ya wana mana rai angka matoi mapelo meroko ya wana popawe kama pito napa si perurut tama dampa-dampa kita ngarang de tu gagas tempeleta ko pura ni tawe maka top baka dua nei napa kita mah maka rakara itu si babeneta pura kinastari kawaju nei napa lo maka cuma ternyata de pele gagas tempeleta punai melotoni tu beneta materi asori mondrina bapak na jokkan mapitangis tempele muko nabita yaitu asori mondri si tuntut lakeye si bawa benewe yaitu asori mondri si tuntu anak si bawa tomatoy magai nasabak melo maneng salama ri asori mondri na pun Allah subhanahu wa ta'ala maka upasaki tengarangi sampajata sampayangi inreta risesena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang kita akui di hadapan Allah wa nusuki sininna pakasiwiatna apunana mana pengala ta'ala jadi yero pakasiwiatta ipegau apunana mana pengala ta'ala kita sakat apunana pengala ta'ala toma puasa apunana pengala ta'ala haji umrah apunana pengala ta'ala bahkan sininna anuri jamai narek komakanja iniata karena pengala ta'ala semua itu bernilai ibadah magai nareko makanja moy niya ta jame sidde jama-jamang mancaji pak kasiwiang itu tasa ngame makada loki jame jama-jama linota loki mak balu idi pak balue loki mak pak guru idi gurue loki mak kantor idi pak kantoroe makada jama-jama lino miro nareko makanja moy tentuata nenia niata itu akan berubah menjadi ibadah di hadapan Allah angkasit di orane mak jamak si bawa nabi tak maka dai iro nabi tak kufure mas sampaja subuh mak jamak si bawa jamaana tempona mak jamak si bawa jamaana angka kor maka rofa limana karofa limana mak bonga-bonga nabi tak mak gitu nama karofa limam maka dai iro sahabat ya rasul najinna kak kasih jamang biasa tu pak najinna ki jamang maka rofa limai maka dari Nabi ta'agam jama maka dari ya sahabat ya rasul ya jama-jama kuya menreka ribulue angka bulu na pamanarka tomato aku kopuraka masam paja subuh menreka kor bulue agam pego kor lo rapa-rapa ya robatu ya rasul
De pagaga otor riolo manual rapa-rapa iro batu. Terus ko pura rapa-rapa iro batu ya Rasul utarisi puni napa wesan non nolori pasai. Nena palau balu. Ia naro asele nau pandrengang indokku, ia naro asele nau balancang ngi keluargaku, ia naro asele nau balancang ngi wijakku. Ia naro nasabari nama karopa limaku ya Rasul. Maka de nabita nampia ipe mengiro liman nanangi sahabat kemudian dicium. Napa maka de nabita 5 bansana na iye wede nanre afinna ranaka. Jadi namo pale jama-jamang makassara mi jama nareko makanja moi karena pun Allah subhanahu wa ta'ala jaminanna kinabita iye olita iye welimata de nanre afinna ranaka. Jadi yero jama-jama tak manca dipakasiwangi papa guruna nabita nareko angka aga-aga rijama meloki panca dipakasiwangi baca farelo doana. Baca farelo doana. Meloki manre baca farelo doana. Meloki minum baca farelo doana. Meloki matindro baca farelo doana. Meloki lopasai baca farelo doana. Kasih makutana we de mana nih apply di pastas. Mato amani kasih napaki mak guru. Yero lilata makat doni isitta siponi. Yaitu kasih kotomatoan anak napaki melo makafala. Wataliu ya pala kuele iya lupe korawengi wataliu makene nabita koden ma pala ifarelo doanna fakul bismillahirrahmanirrahim kode ma pala imbo parelo doanna bismillah ki ne napata jama yero jama-jama deta pala parelo doanna lo pasai bismillah kita saya bolata meloki menrek motorota bismillah ki ya narba mata duta baca maka rimun rina sinina rupa bismillah manca jipat doa manengi manca jipat kesuya maneng sini to mata malabiku sila sura malabiku ke hadir jadi nar melo yaki ko pengala taala maka da sinina pakasiya tapuna namana tu pengala taala degaga punata idi rupa tawe wa mahyaya nania totongata punana pengala taala iyewe atotongata punana pengala taala skenario na pengala taala kita berkumpul pada malam hari ini skenario na pengala taala kita duduk di tempat ini skenario nya pengala taala saya berbicara di tempat ini skenario nya pengala taala apunana mana pengala taala iyewe yenaro riasa toto nade gagawat di mubay yero riasangnya toto sangadina farelo doang makanya pamegay farelo doata aga nasa nabita de gagawat di mubay yero riasangnya toto sagadina farelo doang ka farelo doata pamegay farelo doata tungka purata masampajang elo doaki puraki mangaji elo doaki yenaro sanjata ta ini rupa tawelo ko pengalatala ibaratkan imelo ki ma proposal idi masyarakat lo ko to ma perintata ma puneki proposal yero proposal ta idi atel lo ko ngalatala aki monro rilala na farilo data na sabak senjata ta idi yero rupa tawe ko ngalatala adalah doa pamenge farilo data ceritanya ki dahsyatnya yang disebut dengan doa angka kalolo yero kalolo berarti dia pagabenena to maka munggar oke ko kalolo dia pagabenena macinne ma benen de dia pagaga duina de tu aga calonna wai watapa namo pak wakil bupati Soroto ko sore mapakro de gaga duina de tu gaga calonna aga bawa modalana pak duangan ena pura masampaja melo doangi buang alika bene pura si masam pajama ngeribe buat bene kagak kalau lo buat tengkalingan nih caritai buat iya tengkalingan nih caritai ya roba watin lo doang buat bene
Purai masam pajang isa bene puang, masam pajang subuh puang bene. Yer ba parelo doana. Gannai patapulo asona angkana na caca. Kada yena roh. Yena roh. Ta'aruf dan terjadi silaturahmi nak dape-daperi. Tempo na sistem nak dape-daperi terjadi silaturahmi jokani kasih korobolana makun reye. Kada yena kapa wewa si cocok yena napita pung Allah Ta'ala. Ternyata yero lapung anak darah mati nih kasih ambok na berarti magendok na ini itu maka dak janda indok na ternyata janda muda. Terjadi silaturahmi macinna ni lo makduta melo tangani ke indok na indok melo kalau makduta angka nama kunrei ufoji demi bisa makadana foji kagga naik ya indok si tahun nak toli melo doang sari kuamang si putoto kak yero makunrei aga parelo doang na yero parelo doana makkade parelo doana puam pasi toto kasi bayar makun reye ko angka toto na si bawa lenge aja tapi si bawa si batoto na iya tapi si toto na pasap ngala taala parelo doana makkade ndo na si aga ni dimu na senappe ndo 15 juta nampe iya melololat tu kengale ndo kode na tarima kak tawe de tu gaga misangi de masiri. Masa mama dari toto komege di na tawe idi mo nasuro ko makurangi alena magi chaisan nasaba ang kato kalompo iro samanna de na matappa komege ipendre madarito ang kayero de na matappa komege ipendre kang tawe bangsa ni iro mali pendre kemega magi ha ang katolasa 50 nasi jaji na bici to mak bicara maka dapat 70 matu mupau deto ga kapak we loka TV duta melo na umur 50 jaji na bici kak pastas 70 matu tapau lalangatiku tanya to garoya tambah 20 ketahui tak lah sama kor. Kok 50 aja tapau. Jangan ada dusta di antara kita. Melo kipa berakai pernikahan Wijata. Kita mulai dengan berita kebohongan. Terdengi berakai. Ya. Toma-toma lebih kon ke hadir. Ia nange lapo kalolo. Maka dari indona asal jumabi mujokana. Pura pi masam pajaduhan napa tajoka pasenga angkaman atau matu aku ke surah lo makduta nama resa lalangi aso jumapi tajoka pura pi masam pajaduha tajoka aja tajoka ngilenge masesaki itu joka ni kasih lapu kalol latu itu anak ko indok na lapong anak darah aga jitu takatai melemei makada lapo kalolo angka tu anak ta anak darah yerwakatai kode to pagagat taro-taroi melo kakwa semak dutewi letu namo bicaranya ye nange lapo kalolo menangis sang ibu teri lapo ngindo tempo na teri lapo ngindo ye nange lapo kalolo diam di tempatnya dia gagal mak bicara tengarangi di orang ewe ketika istri kita menangis aja tak bicara koteri beneta aja tak bicara masuk telinga kanan keluar telinga kiri dega getang itu tabiatnya perempuan memang seperti itu anggap peluk istri tak ketika dia menangis sandarkan di dada tak ketika dia menangis maka mau pak dia total lari made koteri
pure teryenange lapong Indo makutane lapong orang magita terri maka de lapong Indo yero patarrika si tahun ni tu maluli sullo balai silaturahmi meloki pale ko anakku na si tahun ni maluli suko boleh setiap malam saya bangun salat tahajud yero ko moto ka masampaja tahajud melo doa ka pungallata ako pungallata ala paralui upisanga kiro parelo doaku yero parelo doaku simple aga ya nari tu melo doa ka ko pungalla taala sare kwa mangisi putoto ki Indo melo ko kaloloe terjadi doa yang tabrakan di langit angka parelo doa na kaloloe melo pubene anak dare angka to parelo doa na janda melo ibu bene ko kaloloe dua doa di langit yang tabrakan. Maka dia lapo makun rai siaga metomo dalak tak talome maka dia lapo kalol tak dampain kak bu masempo mi kasih 10 bali 5 juta dengan bahasa sangat sederhana dari seorang perempuan maka dia yero lapo makun rai yeto di tendi nareko anak dara melo tapu bene de na ganna yena mua nareko Indo nana dare melo tahu bene ganna mua real kan seperti itu saat ini. Nah sapu arona lapo kalolo makeda magi kasih dena pasirunto ka pungalla taala parelo doaku tetapi na polisi makera kokoki pungalla taala marelo ruan angka hikmah batuan ataro pungalla taala mato suro ki uda uni astajib lakum elo doako lo kaya oleh ki angka mi hikmah batuan ataro pungalla taala iye nale prinsip na Pak Domengi aga prinsip na Pak Domengi makere Pak Domengi lebih baik 1-0 daripada 4-0 kode nerule pubene anak dare taro ni ndona maka dayar lapo kalolo bah lopaha ngaleku de kasih nasiaga modalaku taro ni indona anak dare pale tandran ya so dibicarakanlah waktunya tanggal sekian bulan sekian tahun sekian selesai deal lisu ni kasih podang Indo na tak dampain ka Indo dena jaji itu nange purai cerita mako kewe Indo na anak dare melo ibu bene nasaba siko melo kasih na 7 pak dempet tak maka de Indo na de na marigaga na rekoyer na pak totori ki pungalla taala iye naro kami na makanja bisa jadi kita menganggap sedih anu makasing nekia majai ko pungalla taala bisa jadi majai riseseta riasa tetapi makanja menurut na pungalla taala yan itu makanja anak maka dai lapo kalolo bama tandran yaso diuruslah semuanya lapong orane mursu ni surat-surat na lapo makun rei mursu ni semua persiapannya nasaba iye nange kasih lapo makun rei de gaga keluarga nama bela manang alena mursu manang ni alena lo malyotti alena lo ma pabare labu alena lo mewe ada tenda alena lo kantor desa alena lo kantor kawa alena manang terjadi kecelakaan meninggal matis angkatul madarina puada tomatotta makada komacawe ki boting araporapuata makumatogar ke yero biasa bu tempo nade pawa gurui makada ka mega pemalito tomatotta melo ki habotina caki joka-joka ketika saya terus membaca ternyata betul ada di dalam kitab narampe to vandritanta maka dan narik koma cawe ni acara tak aja toli joka bahasa sangat sederhananya narik kona masih turun ni tahu si dia ada aja tapi goi
Na caki tawe joka, si dini bola macaki ta joka aja ta joka. Si kampung itu macaki aja ta jame itu aja ta jame. Karena dalam ilmu modern mancaji wisiddi vibrasi. Iya nange lapong Makun Rei meninggal. Akhirnya tempona nange mate kasih lapong Makun Rei pura ilama. Rapa keluargana Makun Rei. Maka dawe mate kasih calok botingnya mawari ni la bue mawari ni otie angkatoni yero nange lapo kalolo toli sapu ya rona we kasih detongan nawa bene ye etaku na melo doang magi nang kana pakko kae totoku kasih tetapi napasan resibe yang kau pengala taala maka dana reko pengala taala matoro sidde jama-jama pasti makanja icapana pura ilama to matewe rapa keluarga na Makun Rei we masiri ni iye paku bawa ni angkata anak darah maga ko ya paseleng itu matewe ko anak daripada mawari labue mate bawa dia pura yewa ada tendai loko podangi lapo kalolo melo gakko ya paseleng lapo tomate ko anak de tona kasih gagam matoro imursu iya anak makanya joka ni suroy latui suroy ko lapo kalolo kadaga jetu kada pura kije nange rapak sekeluarga mate tak calota pura kinange rapa yassa maturusi sekeluarga maka maga ko yappa selyangi lapo mate ko anakna melo mokiga ko melo ki alhamdulillah ko caki de namarigaga nasabah hakta madde dodongi lapo kalolo nasa ko yena tu tas sama turusi mace mana bangia maka de suruh na bicara taro ni palet lisuka podangin keluarga maka da ikhlas me ko ya paselyang disuni depa na suri yolo na fagarre suruh na bicara samanna lupa lapo kalolo maka da yemetona tu parelo do aku ye meto tu Makun Rei anak darah itu liwin lo doang akhirnya nakan nasempo kasih lapung anak darah inilah hikmah besar maka pakanyaki perelo dota pak apapun cita-cita kita apapun impian kita apapun dream kita pakanyaki perelo dota elo doaki ko pengala taala narekokoki pengala taala melodoan namo susah malemma iri sesena pengala taala namo mustahil iri seseta nariko pengala taala ma berekada pasti malemma an kalalanna perbaiki doa kita kepada Allah upak guru mi carana melo doang ira ko melo doaki bu patenta iparello doa tak patapula sona madari angka to melo doang lengine lo doang ko masampaja mengeribi isai lengine lo doangi subuh lengine lo doangi loro asara lengine lo doangi patenta ipatapula sona ko melo doaki nareko ganna ipatapula sona purata melo doang na tarima togi pengala taala yer parelo doa tayare na dege ganti doa kita lagi dengan doa yang lain ya mapakor carana ko melo doaki contoh angka anak tabecu ya anak tabecu maka deh emak bikinkan saya teh 5 menit kemudian maka deh anak tamak bikinkan saya susu 5 menit kemudian lagi maka deh anak tamak ibu reka sirup telu permintaanna dalam 15 menit kira-kira bu agak ibu reng deh agak toh kenapa karena kita bingung makko matoro malaikai melodoaki ko subui lengin parelo doata lore lengin parelo doata we kalima ki masampaja sesosiwani 5 parelo doata makka da malaikai tega je ne lewe maka satu doa fokuskan 40 hari komege telau pasti tolo-tolo yero doata baru diganti 40 hari kemudian na tarima toge pengala taala de na tarima selepare lo doata madari toang ke yero melo doangi 2 tahun napa
Ita rima parilo doana 2 tahun apa na sele parilo doana cede lade te loko mapakiro. Cukup 40 hari ganti doa kita dengan doa yang lain. Tengah ranggil. Aja tapada anak enang itu limelau minuma. Ternyata 5 menit berubah. Dega kejadian. Yang ketiga, permintaan kita, pengakuan kita di hadapan Allah atau tongat tak apunana pengalat Allah. Yang keempat yang kita akui di hadapan Allah, wa mamati, amatengat tak apunana pengalat Allah. Semua kita akan kembali, semua kita akan meninggal. Mati mana kipa, mati mana kibu. Na tempota manik mate kita semua akan mempertanggungjawabkan setiap detik umur tangkata tuori lebon natanai. Mempertanggungjawabkan mana? Sedih menit, sedih detik waktu tanapin rangke pengalatala akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tempona itanai kita tentang umur kita denaga atau masaka, karena semua yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi. Kita hadir pada malam hari ini semua akan menjadi saksi. Jilbab tabu akan menjadi saksi, songkok tapa akan menjadi saksi, baju kita pak akan menjadi saksi, kendaraan yang kita pakai akan menjadi saksi, sandalata akan menjadi saksi, kerikil yang kita injak akan menjadi saksi, debu yang terbang di sekitar kita akan menjadi saksi. Semua menjadi saksi di hadapan Allah. Maka turun dari kuang kapegok kemaksiatan, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Angka atau poji male agagana tahu menjadi saksi mana ngero. Angka atau madari gau bawang tahu menjadi saksi. Semua waktu kita akan menjadi saksi, semua detik akan menjadi saksi. Decetoki yari ganaja ipegau saksi mana ngiri asari monri na pengalatan. De panayat tamay pak buri asari monri napa yoler ya senge amateang napa ki pamadan na pitani pengalatala. Iro narikoi pamadang itu madicengi mecawaca beru nasaba ipitani ko pengalatalang kani pahalana sampajamu angkani pahalana puasamu angkani pahalana pas sedekamu umrah haji kamana ni pita mana ko pengalatala mecawaca beru to ke pamadang asibalikanna iro to pego eja ketika ipamadang si pasalama ni jukue na darai si pasalama ni olie na buku-buku si pasalama mana ni ipita mana toni sini na kamaksiatan na tawe yero pa balyangi ipitani balena yero pa sau manu ipitani siaga manu pura na sau yero pa boto ipita mana ni siaga abotoranang na ipita mana ni kamaksiatan na tawe akhirnya menetes air matanya masa sekali di hadapan Allah. Nasaba ipitani tawe makanan kani kasih karesona anu majae. Dan ketika kita masuk di dalam alam barza, ja'a malakani, datanglah 2 malaikat. Yero 2 malaikat melo ni makutana, aga pakutanana yero malaikat man rabbuka niga puamu. Niga puamu. Yero pakutanana ro, tentu ya pelamana ni kisi-kisi jawabannya Allahu Rabbi, pengalatala kuatku. Tetapi tanya yero melo mancaji pertanggungjawaban. Yero nakutanang sininna anu yapun naye. Maka mana ki Allahu Rabbi yaitu songkom pa ustaz boleh vegai nariko anu halalai maka da karya sori monrina pengallah taala Allahu Rabbi. Serbanmu dari mana Allahu Rabbi, bajumu dari mana Allahu Rabbi, jam tanganmu dari mana Allahu Rabbi. Maka da mana ki ini mapune anu halala Allahu Rabbi. Makan yang kita makan, minuman yang kita minum apa bali mana ki Allahu Rabbi. Tetapi nariko angka tahu itanai tania poleri anu halala enapunai yaitu bolamu pole pegi ternyata tania poleri anu mafacinge de nule puadai makade Allahu Rabbi nareko angka atau mapunai kendaraannya tidak bersih de nule puadai makade Allahu Rabbi nareko angka atau itanai yaitu pakiamu pole pegi tania anu mafacing de nule puadai makade Allahu Rabbi angka atau makade itu anremu pole pegi de nama facin de nule puade makade Allahu Rabbi. Nah sebab yaitu andrewe pak mega rupana yero anu mafacing na anu macarpe mega rupana yero anu mafacing yero anu de enawat diriandre riaseng anu harang mega rupana angka gaga harang na sabab bendana asue bawi bendana meto macarepa gangkana de nawat diriandre dari apa yang kawita pati ketika ngasuh napa naselereng aga pas naselereng ember bangkung
dena waddi pada moi, ya dena waddi magi dena waddi bandana yero asweta nia an mafaccing namo idi pawakai dena waddi maka da detoni andre pada moi dari apa je ton ka magande-gande nanti kan ngasuen apa nasali nasafi ember bakoro dan lain sebagainya tidak bisa. Yang kedua, angka gaga dena mafaci salah minggu gau nana sabari dena mafacing. Magire manu ki ya lupa ma bismillah. Dena mafaci dena wadi andre. Atau igere manu ma bismillah ki angka proses rimundrina. Igere manu lari manu Tama selokangi yolo kawaina telang meninggal. Dena wadi andre magai angka nasabari na materi mundri na pisoe. Jadi nareko angka nasabari na materi mundri na pisoe dena wadi andre harang. Pasakibu lo amani pasai malli yero manuk maputewe. Ta sappa yero makanjay batena. Padar yang kawita nagere. De pana mati manu na piatta ma panci. Panci mato kata sayang ini. Pacatam panci. Yero panci madar yang ka komporo yawana. Tua finna tidak mungkin tua finna ko digaga waina yero sabotori ko mani patu tahu saya khawatir ya piang amet tamero manu ekoro talangi ko meninggal mati nasabari talanna atau situmpu-tumpu ikore lala nasabari na mati mandre itu anu dena mafaccing asale karisota kemudian beli sesuatu yang tidak bersih ini apa andre. Yang ketiga, angkato aga-aga dena wat diandre igere na manue tempo na igere manue mak bismillah ki bismillahirrahmanirrahim bismillah Allahu akbar mati magi na harang manuk na bali bolana ni na panagere dena mafaci ya menawi kau pati mondrina menawe makere tor yolota rimondrina menawe riasangi menau ya rimondrina menawe riasangi menau agaya sa menau angka pauna bali bolata makada ki angka pinellau yala ni yolo angka pinellau yala ni kasi nasi basi anggota moki mak bali bola moki pak ketua DPRD yala ni jolok pauna angka pinariello enar riasa menonau makere torielo tari monrina menonau rimonrina menonau wadingi mancaji menau magi nancaji menau aku yal lupa melawi purana ronange yala kayala ni nange we yal lupa melawi berubah menjadi menau dari apa nyangkor yala jo lamba cena manu pinar yelo yala jo do cawangina manu pinar yelo ya di dalam kaidah ilmu fikih yang kayak seguru ya sange urf kebiasaan dalam satu kampung bisa dijadikan sebagai hukum contoh ideologi nareko fao tak dana ada tak ideologi silahkan diambil kota dana moi silahkan diambil. Biasa tuh tempo tanah-anak pak, wih, loki makit tepau, loki mengaji, lepaki jo mitepau. Ada tak ideologi kota dana yeropau, silakan ambil. Maka de kaidana riasange fikih urko mancaji ada ni rilalan nasi di kampung itu menghalalkan. Jadi tak dana ipau pale, legiti meskipun tanya anu tak malari ada ni ideologi, silakan diambil. Tapi ngarang ka mana malala lo masam paja subuh engka pota dana dua taluk isi bawah we kurasidi mak dempa sidi halala yero dua harang yero sidi tomato malabiko selasora malabiko ke hadir barangkali demikian yang saya sampaikan kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang kita khususkan pahalanya lori tomatotta almarhumah Hajjah kami bin Barahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka ihdinas surat. Amin amin amin. Bapak Ibu yang sama muliakan, ya naro rapi rampengaki namuni galongko mi ubawaki narik kota mafandret tarimai insyaallah megawaddin nagokan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiki wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.